yan kabasum nyankopon pa but na aye too late no condition is permanent entiene ya mu oni aba ho so se nyankopon enkwaje a wo fri nipa ba mu no ene de ye ka ya na enipa enfi adwene ma ebe kakra wo betutumrika wo betwane sa wo pedan kwansamatie wo betutumrika sa wo pe adwensa kyera wo pe sa wo sum nyamesompa but na aye too late the Bible can hear there John chapter 1 verse number 4 tinyamesompa no ne botae ne eye enkwa wasam na Yesu eye ho adwuma enti ye kwa Yesu nkan ye fi wiase ba nyankopon nkan se ye ba be pedan enkwa kwai John chapter 1 verse number 4 yentie Bible Bible say enkwa na ye ne abra ye ka ho asem no Bible say asem no emu na nkwan de ba de enti we kire se obi e pedan nkwa se obi e pe nkwa ji a I was able to anamon e wo nyankopon asem nim anu na Psalm 119 verse number 9 kan say then abrantia de beti na kwan ho adisa wo ye abrantia babawa ogidi ni obi a wutie me no adisa wo hwa wo ho so se de nyankopon asem de ba de etie because asem no e na enkwa ewo mu e na nyamesom fapem ne botaye de ente ye ko nyankopon nchen no e ye se ye bepe nkwa ama ye kra abusiafo sede de bia ye kan no yetimi mfiri ase wabra ye mo empire emfemfrase enti ye mo empire na yemfrase yidi mafo ne ye kwankyere fo na otumi ade nyina ye ampa se na wo hye ye wonko asenti yanko wi asam na sai nyanko ka wasempa ahoden ene tumi ene adoma kyede a wo de adoma nko aso na du se ampa ye de be ye wodima no kwasem e mo na ahoden ni furu so woni a we mfiri so ameli aduma na ye ya yegu aba ne ye de ku kwa ye sero se so kafo be ka motifu eti ane mo ne ahoden ni furu firi so ne bi etifu adwen no omoniwa ene omonti atie na se ne Paul kasa ye ma Lydia te won samase no sanso na ma ye nsam nso ne oja na me nsam nso ne bu aba no na aba ne ntimi so abapa enso de no nyam sampa le kwafo gidi a wode amayin ene nida so wode amayin wo ya so hamashia community ma foforo nso ehu se gidi no ne mu de sampa no ye adom ene mu brum bibiri mu ti amen yo yeda nyankopon asebegrebe ene se de meka se dwumade no etie no ye fra no enkwagye emre yes yo eduru ukuada anwumre na wo kye ya obeti yenka eye nkwagye emre nyankopon ya dom akwasi ada nso nonso eye anwumre nonso so eno nso so obeti yenka ewo akasabidi ya so na yentia ukuada de no ye fra ne se enkwagye emre ne se ye nyamesoma ye asom no nyina ade baako a wo se wodi se wotrimu ne se nyamesoma ye asom no nyina no ye som nyankopon se adenkwa mezi ye nyankopon nesi wo se ometi menum enu enkwa na wote ye no woje ye nkwa ade afiri boni mu because boni akatua de owu abra nipa said the Romans 6:23 ne kan ye no enu nti Yesu embaba ye nkwa na enkwa na wode be man ye no ne bota nyina ne se be pato ye kan John 1 verse number 4 to 5 no I can fair John chapter 1 verse the number 2 going na e dey compare ne ma ene ye ma nipa hu se nyankopon dwuma no a anase nyankopon esom ana nyankopon edwumadi a ewosi etu ho anamo no eye short list bi a nyankopon epe out of enipa mpempem a ewo wiase nyina yentie ne yepa out of enipa mpempem billions of people wiase nyina no kakra bi ene nyankopon epe ama da enkwa no enti bra sister ba bi wiase adurei sa wa ma wani ambre a ebre bedura unya ya nkabasum nyankopon pa but na aye too late no condition is permanent entiene ya mu oni aba ho so se nyankopon enkwaje a wo fri nipa ba mu no ene de ye ka ya na enipa enfi adwene ma ebe kakra wo betutumrika wo betwane sa wo pedan kwansamatie wo betutumrika sa wo pe adwensa kyera wo pe sa wo sum nyamesompa but na aye too late the Bible can hear there John chapter 1 verse number 4 tinyamesompa no ne botae ne eye enkwa wasam na Yesu eye ho adwuma eti ye kwa Yesu nkan ye fi wiase ba nyankopon nkan se ye ba be pedan enkwa kwai John chapter 1 verse number 4 yentie Bible Bible say enkwa na ye ne abra ye ka ho asem no Bible say asem no emu na enkwa de ba de eti we kire se obi e pedan nkwa se obi e pe nkwa ji a
I was able to an amount I will go past them. I know not some 119 verse number 9 can I say. And then a branch at the better not quite home. I this away a branch at Babawa or didn't need or be a wood yemeno. I this a wish out also said the uncle pass away the body at here because a sumno and an enqua. A woman, and Yameson Fapem, Nebutaye, the entire Kunyanko Ponchano. I say, Yabepenqua Amayakra. Sanya, and no ya butaya dia, Nakasa Wire, because John 14, verse 6, yes, one a quine and enquan of Creno. It is obi Penqua, a museum and enquanable. I don't think John chapter 1, verse number 2, Yenti Bible. First John chapter 1, verse number 2. Bible say, Bible say, what the verse 1 you had it. First John chapter 1 verse number 1. Verse number 1. Dear, I want every emphasis. Dear, me no me no nyina ya nam Nyankopon asem so ate. Dear, ya di Johannes say, dear what ye no asenya ho personal evidence a wode nani ehunu. Na dear ya share ye. Na ye de yensa kan ye no. I wo de ba de. Hwe Nyankopon asem a ye tie no. I was a pretty be any pretty. It is out I saw them not so unya and quansam entia. Not just saying I'm a son was some of us will be a little. If you say a queen and coupon china, you could see and some and some cake. And you pretty be a monk. Sadia drove be a little say a diano. San and you pretty be answered a bit madam quanemum. Prettier a monk, a you prettier, a you free bonemu, aduba yanko ponchain, a you free a fimu, aduba concruium, when they are purpose on empty, a ye down quadia body, and some, like I said, and some utia, and maocrano and qua, caradi, and to us on Yahadi, and quality in which eighty and quanua, a ye yaswa misayano, or ye in which Nayahunu, you hardly say, why your personal witness, why your evidence say, or didn't want dance say. Ye cut down quanua, a down qua, not any or 2 for yaw no ever home. And a free through a in where they bay, actually. Sad down qua way no a yamisia, and to because I walk a yes to one summer, like I said, or can't body down quansam. It is also the yes what here. Not so a young quansam and a wood here. No one yes what you didn't. If we say yes what you did, Yamesom, young quas or young quas or any say. Yet ye cranity o womu anam Adam Adawroma Hawa Adawroma Bonia womukodi ya wopu Nyankopon no masem no Nyankopon de bufu adomi nipa ade bone ebetena nipa duane mu ama bone nipa ye enti ade owo bra ye ti sa owo we no ana ye kra nipa dua no eti owo mu nti ye hia ogefo ya ewaso ma ye nkwa elise Peter ede Yesu otia na Peter obotale se ne kra ti owo mu na Yesu pe and wo de Yesu oti na wonante wo Yesu akwan mu wonante e wo Mesia na te ne abrabom na wo twe ne ho firi bone ho a ne kra betumanya nkwa. It is John 6 verse 68. John chapter 6 verse number 68. Yes, verse 67. Verse number 67. And Yesu said no Yesu unu say out of nipa edinachi no emu 60 asan omoti ekono hello ka kire to wo ne say enti monso enti edom na afri machi ekono botan ne say manum asam na eden wo mu ntimi ntie enti monso mo pese mo kobia na Simon Petro ebu ase Yeshua Hamashiach Yesu say ti haye adwena na Simon Peter adi Yesu achi no na ya adwena e wasa manum yenu ya di Yesu achi o the phone question busa Yesu Our Matthew 19 verse 16 say, at the paba na menyo ne manya dan kwa no. Ye ko Yesu ntanya ye busan the same question. Dia oba ya ubenya nkwa. But ene bonefo no ye di nyansa kwan so. E ta da nipa e twi osoro bossa no afri nipa mu. E de koye asaso bosse. E to bi fi say okwa asore se won to ka na che say nyinya mesom no e to siri. E to bi apeso fa kwan bia so. Na odinya na ho sade ba ye be count na fra wo mu a ye hira won but Nyankopon ni mu so ye ka wo mu a Nyankopon hira wo mu a sankrofo ne nka ho enya ho na mfam niema enti kan Psalm 15 a o describe wo mu be Nyankopon chen hira no a wo se wo mu makoma mu tie na wo mu nka nkontompo ntam na wo mu nyuma aye akronkron no sankrofo no ene be Nyankopon chen de ba de hira enti kan hira de firi Nyankopon mu wo de ntie Bible Enti waso Bible say ana Simon Petro bua say say enti de enti adan kwa ensem hia na enkwaje amradwumadie ehia mamnu mi ne say ani nyamesom botaye se asori awoko me pato wote wiase a getum say
choices and now other say uwo enkwanum anasa uwo owuonum embaako wo nam de menkwa sorry nisa me nyawiase dabi Matthew 12 verse 30 or say the onka me ho no na otia me once a woni Yesu move no wo ye o post Yesu na entokwa kese eda Yesu ene bonsam ntem entokwa kese eda Nyankopɔn a kingdom and the bonsam kingdom ntem na bonefo no di nsɛmhunu no ye pamo no eno be fam ne kingdom e wo ha na Nyankopɔn asɛmbra sɛ enche obeba be sai bonefo no kingdom no eti punishment awode ama bonefo no wa menu mienu eti asase so no aya wo choice say wan kasa wo carry mu a bonefo aye bonsam no wono na wo vote e kwa ma no e wo ho se Nyankopɔn ya wenso ene ndoba mesi ahenie no ana do vote e kwa ma no so a ene so wo ho na momu no anamo bia beto bia no eso osunsanso edi se wa brabo ye kronkron a e kire se what to su osoro ahenie Nyankopɔn de ene se o ti wiase eye de ensem fatanso a e kire se what to se bonsam ahenie ena eye o favorite yes di atemudam group ni baye mienu sabi asase so group ni mienu no ye wachi group ni baye mienu yes asase so ye wankrofo tu atenefo ena abonefo etabra Abraham ehun se Nyankopɔn ko se Sodom no asma Abraham kaye no Genesis chapter 18 verse number 23 no mesi nipa wo wiase ye tu atenefo na abonefo enti se won ka atenefo ho automatically wo ka abonefo ho Nyankopɔn firi so ba se oba be se abonefo anya abonefo ane omunyuma ane wiase a wo mu da nipa nyina no or the condemnation ebra wo eti Peter ka se ho ancha na yenko ana Simon Petro bu ase Peter bu sa se awurade wo bu se yenko bi ho ancha na yenko ho ancha na ye bekro ye ho ancha na apese ye kro na ye wo na wo da kwansam me pacho Peter say wodi Yesu achi no ede no wotie free Yesu onum dan kwansam hwe bra sister nyamesom no eyenkwa bi de nipa ahore ewo adebo asase ye dan kwa bi Nyankopɔn de ma nipa Adam ne Hawa de Nyankopɔn ye beka nse wodo mu wura heaven no dem na ma o mo se emra we na mbudi so am be maintain mo se mota so at heaven nim yes and nipa bu so no pam mo firi mu e wo Genesis chapter 3 verse 23 going enti Nyankopɔn asem ne se ewu na aba nipa mu no enkodua na nka nipa hia na nka atimatena se forever no se enkodua no so Nyankopɔn e de abofo ekogade ho nti akasa mo no me de betima akosa enkodua na ho ne akreati manya nkwa na one person per any Nyankopɔn de sa choice no ama no say ali sa adwuma na ama no say obi biara wo pe nkwa no ko Yesu nkyɛn na Yesu the only person a on kwan so betima te enkwadua no e de amwodi na okra no etumya da nkwa when you feel Yesu say woye agenkwa nti abra oba asase so onya maye mpo a bofo Gabriel eba be se nkom no Matthew 1:21 waka kire Joseph abana Joseph adwen ne say Mary afa na tie no bofo ne be ka kire Joseph say Matthew 1:21 no be wo baba ni o say oyire no oba wo baba ma wato ni din Yesu na ye betu ndin Yeshua efri say yenti a ye betu ndin ne say ono no oba chene ma efri wo mponi me pato Yesu adwuma ne say oba chene ma efri wo mponi enti so bi ka say wafa Yesu a ne tietie nyina ne say Nyankopɔn na Mesia no so agye no efri ne de ba de ne bonim na chese ye di Yesu achi a ye mfa boni ne Yesu achi yes de ko boni na wotimu sa wo brabon ne yatim wo wiase a Bible ne kire say na boni de ya nkoa no ene Nyankopɔn na Mesia no so abete yen eti Yesu adi nipa o te ofri boni mu o de ofri kro no azasisiem ajamamum ntokwakum obra ensem fata bia Nyankopɔn te ofri mu e ma obeja kronkron we ni nyamesom botare wo de tie Bible be ne o confess no John chapter 6 verse number 68 Bible kasa and Simon Peter Boase say Simon Peter Boase say awurade wan tan na yenkoi na wo dan kwansem na wo Yesu o na wo dan kwansem ya dan kwansem na dan kwansem no ya je yati ne ehunu say na ye wasuafo no ya test ya so ahwe ne ehunu say wo ne Nyankopɔn kunkunni no wo ne Nyankopɔn edi wasi honom sa ne kunkunni a fa nipa ekwa kunkun yem enti ye firi wati a enye ye botaye ba na bi Yesu wati nyamesom botaye eye enkwa na enkwa no so ye yefu Nyankopɔn asem mu de so obi se wo hu nkwa na wo hu Nyankopɔn asem
Said them Busam 8 verse 35 no me pa to kan hwade. Proverbs chapter 8. 8:35. Abraham ebusa Awurade e Genesis 18 verse 23 say, "So ko Sodom a, wo ba sa bonefo ene atenefo afrana. Abusunya, ewiase wei, de afase awutire ne say, se wonye Nyankopɔn akoa, wo ye bonsam akoa. Se woni wo so ahenia mu a automatically wo wo bonsam ahenia mu. Etuka Malaki 3 verse 13 up to 16 no a. Bible ne kire say, wo mo me Nyankopɔn krofo mu sofa no. Na omo nwenwi ebusa Nyankopɔn question. Na wo se hwe difference kasia da wo mo ma ya bone ene omo ya atenefo ne ntem. But enaya mo was I see the mu but a time will come over realize it. Bra sister, what to ani nipa abu afa so asase so. Ba ho fam de ehye edantem. Adentira Nyankopon ehye ne manso. Bonsam so ehye ne manso. Aya registration, akwese football, ya okotoko players, and your house players. Wo mu nyina ko gina park ne so a supporters na wo park ne so no. Ya wo ma support kotoko. He ne wo ma support house. Nyame som no sa na tie ewiase no emu nipa won bia sa wan support bonsam a wo support Nyankopon asembusa no se wa brabo a wo bon na be kire se Nyankopon na wo support ekoma no anase ekoma bonsam ne nyina ye de ewu tie ne voice na wo de aye adwuma ye tie Bible Proverbs chapter 8 verse number 35 Bible kasa wasina de ohumi no Bible say die wo hu Nyankopon asam a eye enkwa a Nyankopon nyansa no die wo hu men wo hu de ba de bra sister se uhu Yesu a se wa brabo da so eye fi a se wa brabo ada so eye obrabane na wo bo brasa de wo pe na wo bo brama honam akon no a na ga se wo nya nyankwaje wo kra to wo weti na wo hia adwensa kyera enti Yohane subo preaching odin kan sa so Matthew 3 no e kya se mo nsa kyera mo adwene na osan na edaba de aben wo hia se wo change adwene no agwene bi do tiri mu adwene no eye corrupt adwene DCE MP minister abamu mpanyimfo adwene na da mu tiri mu no e wo sam wo se free adwene bone no e ba Nyankopon nkyɛn obi yo Kristo no wo Nyankopon a wontimi nwie abansika da because Nyankopon asade ye hyew se ye mokro no obi so Nyankopon a won hyenta de bone da because onim se Nyankopon asam se ne se 1 Timothy 3 verse 9 se emanye de be enhyenta de ye se eti wa brabo no mane nda unya mesom peti na ni panhunu Peter kura try se obey Yesu ama Peter what o tan tro se won ka Yesu asuafo ho afi o mu tie no se bema o entron fataw o kasa kura kire se unim Yesu wo de wo kura su bokrata e de kire amanfo still unyuma ne kosi sai me nya ka babo ne hade Proverbs chapter 8 verse number 35 ba mo kasa wasina de wo hunu me no wasi de wo hunu me no wo hunu nkwa wo hu dan kwa wonya Awurade ho ani so wonya Nyankopɔn ho de ba de hwe de sa nyansa na ya o di film abusam 8 no a eye nyansa ho asam na woka na sa nyansa no so ye yafu Nyankopɔn asem mu ti na Yesu ya fra na Nyankopɔn asem wo sa Nyankopɔn nyansa because wonya no a and wonya nyansa ti na Matthew 7:24 ka se de odi Nyankopɔn asem so no ye ne compare obadwemba oba na adwene mu oye nyansafo aluti na heaven no Matthew 25 no ye se wo mo munyumatem ya kronkron no aye ema no a wo mu ye enyansafo 5 no na 5 na kan de o mu ye nkwasiafo me se Nyankopɔn asase so ehye dam ehye kese da asase mu e wo Nyankopɔn nim asase so ehye dam atamu dam ebedadi sanso so and at the same time no atamu da kura nyanro yimpa ye wuati ehye kese dam okay Luke 16 verse 19 baby or the phone wo ye okoye no enya ho ana Lazarus wo ye okoye na different kese dantem afa no the phone is stress yama Lazarus mfa ne nsatean ko bonsuom emesi ne katama so Abraham say apangini wo de fa ne say o request na wo se ne kra no ma jatum me yama umpa fa se utirimu say amana kese edaye ne mu de ba de entem bra sister se ho mu fam wonim amana kese a eda o Kristo ni no obonefo ntema eba ne say na utimi tena etra amana kakraka we aso Kristo ni ekobo dwaman ayedan na utimi tena amana kese we ekoye azan oboso ayedan na amana kakraka eda atenefo ne abonefo ntem no eba ne say na utimi tena koye bone we enam amana kese ni nti na 1 John 3 verse 9 say se Nyankopon wowa
When you debate, and now when nobody can pull. What when you die? Because I'm not who the better acquire boneno. Obey your Christonia, I'm like a crack down on the fountain. And you're possible. I say, who better acquire bonnet, I didn't hear. Home Concona and Mount Cano, air control. Home woman, my was so bad if I thought in Satira. It will be your Christonia, the theatre in said, Nisu, ne bine, as a Christo. Yes. Said the Matthew 11:28-29 say, more family their body is yummy. Who's your Christo say? Question. Our own some Cassian said, there will never appear, and you carry your name saying I'm a stompa. Any how much 5 or back transfer them. Yes. And you mother or poor Juma or Bessaco transfer them. I saw time Bruce or Bessaco. As Busan said, say I'm some way in a Yamasum papa, and Kaokusum Yamano. Kawuntade sa o dressing o kasa wana moto kawun san ko di pone abra o kwa sorry aw o den tie bible verse number 36 bible kasa now so they ofom me no bible se men kan kire o se wo fom nyankopon ana nyankopon asem a di ne kra bro wo kra na te wo mu no a wo hia dan kwa no bible se wo hu nyame asem hu nkwa edi sa wo fom nyankopon a wo kra no ana wodi na bro ye watane me no na sa wo nim se nyankopon asem hwe o se de o de ba de o ta me hwe. What can Isaiah say verse 6? Bible say atemudamu nyankopon bebu atanya obetia na tamfo so de ba de eka. One the time nyankopon, one na otan nyankopon, obekan James 4 verse 4 or say what the self for. Munim say wiase dan papa. Hwe obi biara wo bo brase wiase ni. Wo kasa wiase kasa, wo dressing wiase dressing. Wo ware e wo wiase na mo ntuo kwan so. O afuo no ye garden. O tempena what we are say, to yin segu. Bible say, what now you are say, Adam for fun. We just want your coupon town. We just want town for town. And to what you may are saying, you may be around. When Uncle Pont town for. And at the same time, 1 John 2 verse 15 say, me no me no. And I'm saying, we are saying, Uncle Pont town for tea. Where you now want no we are saying. And I name all we are saying. Now, so do we are saying, any money, ma. When Uncle Pont, ya when don't get their baby. And two. Et tout passé, Nyankopon do etre mu a agise enyumafi biara obrafi biara enema Nyankopon chi biara wo yifiri wo nchen na mo brafa tadwen satra anu na ye enkwa e de bra wo kan hade was one or telling me it is a what time Nyankopon because of obrapone a odowo na kesa wo kra na e de ba de mo because what time Nyankopon a automatically what eboni mu na bone nso Romans 6:23 say na katu e de ba de na Nyankopon adoma chade e ye tankwa. Et me say, I'm not a sienna that righteous for one terminal. Any abonne for one terminal. Malachi 3 verse 13 to 15. What did the Bible? Malachi chapter 3. Difference can see them. Now, a real second area and I say you are any behuno. Shall so nipa be a we are say. Nasa won't find the cry and man yankupon no about Bassa or no apa. What more boss said? Because never you knew and check no chum. They will try to see. Ya wudi bie no ankrata edam no kasa wonte ase okọ si Canada bia wudi no ya hweso nkrofo 6 big so I from the big 6 wo mo man tu wo mudin se wo mo ye the big 6 kira me the big 6 no omu de wote ase ne o na akọ bra sister wo be kan Hebrews 9:27 na o se da ho mani paso obe wo prekun o enu achi no ewo ni de anya no na ya ne hia kase but atemu na ta akire no and here, I have an walk. I can't see you. I never come unifa. Matthew 7:13 was a young prince or protiatianum or protiatia or prona, a years to pioneer. But the hour when they said, woman who's our panel, I have very few. And I'm what you say. Here, me say, Yamia Jumana Yayan. Well, friend Uncle Paul Frau said, Free Sacra Wagone. Why will Sunny be a yet? What will Tamani be a yet? Why are Sunny be a yet? Enough is enough. O crown apple baby yako. But so do cana bra, you suffer the consequence. What I can have it. Malachi 3, verse number 17. Yama Bible Casa. Was now one hour telling the Bible say, Roma will moya attend the phone, one bay and go point your body. One person in and go point your padia. I was so black cron. Your Friday will say standard board. Ghana, your Ghana standard board. Your American standard board. Say America 4%, China for your phone, Debra or more.
America voting can copy standard say phones na a person mo de ba America no mo no up to this standard. So we are below that standard. Yam prema won turn America. Tieni e be sa oti Yesu ase. Eti Nyankopon so esu ode bo Adam. Ya Genesis chapter 2 verse 7. Nyamisu ode wura Adam mu anka nipa nyina wase afamu no. Bone nti ni nyina egra e ma Nyankopon ni mu nya de be e bo nipa. Ana Yesu a ya fa ni Yesu Hamasiak. Wode na Nyankopon de ne rare standard of quality. Ya onipa bia wasa ofaso. Eti mo nya dan kwa no. Wode sa standard na be si wiase se Yesu ni e. Edi sa opesa oba Nyankopon nkyɛn a esu a wasa oda na de no eye Yesu suban. Yɛntie ni ye pa. Yesu na the rare image of God. Wase wo mu ya atene fo be ya ono ne dia. Wo de ufi wa beka Colossians 1 verse number 15 going. Wo de kan hade. Asafo Awurade no wase. Nyankopon ya we ne kasa. Eda me ye no so. Eda na Nyankopon se obaye se wo bu atiasefo na awufu atan a. One day Nyankopon de se wo se obubu akonta no. Dan nipa nyina behunu bi. Na wo de Nyankopon se eda de ho a ena ahotefo no ebe Nyankopon na kasa na de. Ne medodo wo se de obi dodo ne ba. Na eda no abonefo ni so no. Wo a wo do be Nyankopon no obedo do se de obi krokro ne ba. A wo som no no. A wo som no no. Sa no be ye wo a wa bra botene. Eno na mo be hunu sonson ye. Enti se edu sa tam no a ena be hunu de ba de. Ensonson ye. Bra sister me se me na omi enu ye hai. Difference ka se da tenefo na abonefo ntem because Nyankopon hyase e ma ne ma mark. Nyankopon hyase e siri ne ma. Enti wose ye be hu ensonson ye. Ai da otire ni ni. A eda ehwanya. Otire ni ni. A eda otire ni. Eno abonefo ntem. Ye ko Sodom no ye hu difference e da lot. Ani Sodom for ntem. Because Nyankopon kumdo ona ye bone. Ani wo tie atenefo. No what time ye hu ensonson ye eda atenefo. Ani abonefo ntem. Genesis chapter 7 Nyankopon ka say Noah when you feel for nyina nko adaka no because when I dey bad ye hu difference. Ye hu nsonson ye eda de wo som Nyankopon wo de ka hwa de na mo be hu nsonson ye so a na ye be sa hu nsonson ye eda de wo som Nyankopon eda de wo tena wiase o som Nyankopon ene de on som Nyankopon eda de wo tena wiase ana o ma kohwie azan asisie obrabane utuni fa na oboja de ono apɛ de be hu bi ewo atemudam ti Matthew 25:31 no Yesu kan sɛ atemudam no obɛboa ma na manyina no ewo nanim no asase e de ɛse no atom me say enipa da wiase yehuni you but ɛse dem yehuni you but ɛse de ba de edam etu obi Nyankopon de a okwa Nyankopon seal and the true image of God I was here first by Nyankopon nkyɛn no ɔne Yesu Colossians 1:16 Colossians chapter 1 verse now the Hebrews chapter 1 verse 2 e dey come what dey come here Colossians 1 verse number 15 it is say so we Nyankopon de bo Adam ne Hawa no nipa ma ne yirai no dey dwa Yesu mu say Adam ne Hawa afelia wanam Jesus so air restoration aka chidie but atia ne mu ye de wo bia bone adrupia no Nyankopon na mesia ne mo gya so e tow every bone mu amanyuma pa o ka fa bita 1 verse 18 na wo se yan fa sika na gbetew ene to ye na mo de Yesu a wo te se wo dwan wanye de bay woni tam ni moja Yesu are ready to pay every price but atemudam fa se o temu say ene Yesu ate empata ene oji akonya so me say a time will come wo ka Matthew 24 verse number 36 Yesu se men kan kira wo say ada Nyankopon se wo mu atan no wo no kra wonim abafo bi anim age enu eja no pe enti eja no ka se ene ye kwa akobu atan a de Yesu baye ne se obesore afri empata akonya so obesore afri enkwagye akonya ne so no abetena atemuo akonya so Yesu betena atemuo akonya so a yebu atan without fear or favor Yesu die obetena eye atemuo akonya ne so a na se wobu atan na udifa ade a won patie fuafu onum ne se me pa ochawo ade a Yesu mpatie kwa ne se hummobo ka o pembele be hummobo a eye ne 2 Corinthians 6:2 say enene dom bre wo pebra ya betom a eye mre ya ye kasa kirewo e wo Oxy FM yi nene ene kwaje ene ana sa wo pese Nyankopon dom wo a eye ne wo betu asa kira afi obra bonim aba Yesu nkyɛn na wo tira bonim na ebredi duru na atamu na nduru wi a me pa ochaw wan ye jail na ko ensawon prisoner wan pa judge chaw obi apai me pa chaw pa na che kosi sai
because chapan de wopa but atem wa konya so no ye favor ye bu atan according to the law enti wo de tie Bible Colossians chapter 1 verse number 15 dem Bible nkasa so no na we Onyankopon o say men kan kire o say Yesu Hamasiak no wa no na wo ye Nyankopon a ye hunde ba de ni suban enti e kasa akora nso oni a osowose ya ye pe akora wo se pa Yesu si e kasa abofra nso oni a osowose ya ye pe de wo se pa Yesu na Nyankopon se anam sa de doba ne se onu agya no panti yemfolo ne ba no anamontuo eniti ansa na Nyankopon wo ba frɛ wo no dodo de wo frɛ do na but akago na obayi won wo de kan krem ne ba de ento aso no ye hwe ba every say ni mu no obo no ma nyina Nyankopon na Mesia no ni mu no obo bibi biara de wo soro ade bia wo soro de wo asase so emfa wo de wo asase so de wo no ne de wo visible and invisible ade a ye hu de ye hu nyina ahimwa o gwadi so empanyini o tumidi o no ma nyina everything bibi biara wanam ne so na boy wanam ne so na edebe and the boy wo bode ma anti Nyankopon nam Mesia ne so ene bo bibi biara o boy na obeka Genesis 1:31 na wo se ade Nyankopon boy nyina no wo hu ne se eye because ade bia nam Yesu boy bia o hu se de ba de eye se Nyankopon nam Yesu so abon aba ne ntan wa wada ufom awiebre mu a Nyankopon be hu se wo ye because 2 Corinthians 5:17 so ba Yesu ntan ha what bad about it? And it's a dear born first na born in Marias no was saying who say a yet dear and you won't so sacred by Yesu mua. I was saying Uncle Pons who say, well, yeah, because on a museum also and a ball for by Yesu. The first team Hebrews 1 verse 2. Hebrews chapter 1 verse number 2. I say, Bible say. And now a dear tree, a year Nyankopon ekasa kire yen. Oba wa ye na ade nyina odidifuo. Ne bakura wa ye no ade nyina de bade. Odidifuo. Odi na ade nyina eso. Kwa wanam ne so. Wanam ne doba ne so. Aye amre sante ne mu. Ena eye amre sante ne mu. Oye ono na ne monyam no. Hwe. Yesu na enipa Paul no sa no hwe. Edi emro bi oka John chapter 18 no a. Yesu gina Pilato anim na Pilato chekere no. Unim kwans unim se mo ho kwans ma ye kum na mo ho kwans ma ye jawo na ye so won kasa ba sa kasa no kwa de o kasa em oyina no o de hwe ba ma asam na sinti abo bi na akira abo bi ana wo gina memanim na wo ka kire me se wo ho kwans wo ja me na wo ho kwans o ma ye kum me na me yo hene but my kingdom is not of this world in free we as we mu na so ka sanka mahini afiri wiase we mu a enka ni sanka ye ja me se bla ba fa me kono wo hene ben na akwache no a na hemfiefo ebe jao se kwana kwachi wo mu hene ebi di ho obaso o kire se de me gina wanim e na wo ka de ope kire me a time will come table no betan yes won so abegina me Yesu manim abehu se na me ye ahene mu hene ene ro no mu awurade me se ahenia mienu I was a surrender Emma Bako. But Bako ye defeated. Bako di nkugo da I Bonsam kingdom. Yes. Na Bonsam kingdom no wadi nkugo da. Ndi sa wo pada wonsa say if you can't beat them, just join them. Nti wo saka wa gbra ba Yesu kingdom na esuru nyuma brabo na dadu abrabo mu. E na Yesu kire mpa bo Matthew 6 verse 9 say, "Thy will be done on earth as it is in heaven." When you saw chira say, "Wa wo tia so dem enti esuru abrabo e na eda bi o abrabo mu." Question. Enti anamo na wutu no, mo na moto mo nyom. Adibi ala me ye asembi ara me ka anka esese mi bisa sebe ye Yesu fe asemusan se wo kan ubisa. Question. Bama ne ro ho e wo dem ho no mo ubisa se ebe Yesu fa ka ba twemfa the big what we call top material for years they come tailor mame what can you na gu upon 4 years ni nyina adamenti anso ama no fontam esu abontene o from so Christo ni
na ka asa kokolebu na obi si wo nurse na onye nurse abanche na ngodem ho obegwa ho mesi atemu dem shocking news ebepie pa nti Yesu de wase emeka asem bi nkyerɛw na no condition is permanent hwɛ Yesu say yawo han mu de John 9 verse 5 hwɛ wo wi a no ba John chapter 11 verse 35 Luke 11:35 rather John chapter 9 verse number 5 yentie Bible wase mo wi ase Yesu say wo wi ase me wi ase han one wi ase de ba de hwɛ wi ase we yo ho said Ephesians 6 verse 10 kan bonsam no wo ye wi ase sum de ba de tumfo ento no wo di esum etumi so yes anoti na Yesu bu bebi o Matthew 13 verse 24 no abra ogufo no kogu aba no ayo pani wura bone no on say de wo ye wura afuo wura no ogu ni daytime yes ba Yesu ba ne kire say ade san ya enipa koye den akodai better bone fo no tuma no wo ye no osum anoti na enye ize say abatuo di nkyere na electoral commission efele form na obusa say adwuma ba na aya osum ya amroba obetu by board there be aka say woku adwuma ba na oya osimi ku do ntwatire ontumi nka won say abatuo di nkyere anasa bank ya efele form wo na ko be bank account won say ya busa asawo ni bisa wo ya adwuma ba asawo ni ko okwa bi account mpo wo busa nsa wo ya adwuma ba ya won say obetu aka say me president there be me ye jama for what be that onye what jaw cry me businessman on can business call body for nyuma eye summa de yankopon de eye han mu tene wo de kan ha de John 9 verse 5 Bible kasa enti mo wi ase enti Yesu men kan che o se wo wi ase me wi ase han wani wi ase de ba de bra wo de kan kakra bi no ka sa o tu te so gu fem hwe Satan no ba be send ni friend ni bi yade say Yesu ni wi ase han de a ene na Luke 11:35 no kan se bi a che me verse number 35 say wogitum say wo ye Kristo ni a na kesa be so kesa wo han nim ye wo nyuma e dadi e wo han mu Ephesians 5 verse 8 see emre bi atwa mu na we de ba de because now we some kingdom na afei de mo ye de bay na kesa wo ba Yesu kingdom a transition of area baby a wo no why transition this we transition dia and mo na tse han and nante se han dia ba de with the kind Bible every say han aba na daddy obi se wo ye han ba me pa che wo dua amangua ba eso de ba de eso amango ba ofra ba eso de ba e di so obi se wo Yesu aba na ne nyuma no eso kro no emprachen esisie nyinse tuguo azan me pa che na edua we Yesu dua dabi it was say yanso aba we de kan ko every say han aba adadi wo papa yo obi se wo ye han nipa ne nyuma no edadi a na brabo eye papa yo tenene na brabo e de ba de na chese Nyankopon shamro de ba de odi so bra e ma sofo azanfo propaganda afuro pastors e na ada e mo bi mfa adwemponi a wa ye adwuma bi amfa no de koye 3 months course Bible school 3 months we ya pana ya de ade bi cha ne mu say krom no house ye tutu nani pa ba bi da ho no mu a obetuma bo structure party asore wi no de wo mu say honam fam mpo me say konfo mpo enye obi an opa no dabi sawa woto asema ye konfo what bi da e bi si da na wo say woto asema ye sofo na sanete dabi ene sane ka me sema ka sa ade cha me akoye bank na makotra Ghana commercial bank yes wonya ya obeye but the fact they say baby abesa wo kon wo pew Yesu epes Paul no wo no ne sia no ofre no de djuma se ne nsa hwe Matthew 10 verse 1 Matthew chapter 10 na ka say enti just what 20 just another obi aye sankani obi aye evangelist wo de kama hwa de Matthew 10 verse 1 yentie Bible na Yesu afre na Yesu afodu ye ni na bae Yesu fresh ya 10 bae ana ma wona ho fisu tumi ana wo ma wo ahon fisu tumi ase won tu won ase won ye de be won tu won na wansa yarewa ene ahomre nyina ya enipa he na Yesu frɛ won 12 Luke 10 verse 1 yes I have another example the person ma wote ase masem bi ase oh ma yesofo wo na wo be yesofo
wo ba yes of and I can say watch now by president na kwat na Jubilee House and I say house tebe ya you be go Nyankopon wonu wo frew ope wonu wa chusu yes David nya David na ka say maye Israel hinu David Saul din kwase yasem no Saul kwa Nyankopon na chusu no 1 Samuel chapter 9 edima Israel Odi kwase yasem wo chapter 15 no Nyankopon na tu no say me dia hene mama obi a wo yese ne wo na ode koma David e wo 1 Samuel 16 Woti wodi wosemaya ohene sanate David Moses ebedi Israel for domani mu a Moses na le ka say me koye cause ebedi Israel for domani David ya kan jele Exodus chapter 3 so de pa and then the aduaninti preaching na wo preaching no eye enkwan a obesa wo ho no ene ne butaye agobese ho de sa ayi kanesia se wo de ho nye kora ho nya se nipa ntwam ana enipa tam nipa tie ho nya kire se omuntia bo ni mu no owie program no nyina na ye 5 na demu kwense nko kan 5 nti ho nye no momo no aboso kan for no side ho no mo no pia ho no ba no last owie no na ye 1.8 ho ye di obedient Romans 14 verse 26 aduane nti ense Nyankopon aduma ense ba bia wo se ho nye no ho na sibia nka akra so de ba de ewo wo de tie Bible Luke chapter 10 verse 1 Bible kasa yen machiri no we machino ewade yi nipa adiosumienu bio me pa chaw adiosumienu na do mpeko Yesu ntan ho David wo ye dai oyi won bra wo ye sofo na wa akari mu na hu se nyame adwuma no wan kasa nka go gitum se won frɛ wa wonya ngu ye bibia nka akire fa onema nyina gu ho tie ni ye fa onema nyina gu ho na ha ase be ye se wo be pa asore ba ye abe pe nyame achi kwana dachi bi o wa dwo bi sa do ba ye do wa de ba de wa yo na okra wo no uja we ni ade ba de no wa hore wo Moses ni de hore the Hebrews 11 verse 24 when the Moses hore she wa ho yi ahun na makọ na ba mu ahore won kwaje me se kwaje mbre program ni ye Wednesday bo 8 afatoha Sundays ebo 7 afatoha enyumore wo de tie Bible Hebrews 11 verse number 24 eba wa mo kasa o se didienti ana Moses nyini ye no ana Moses nyini ye no wan pese o friend Pharaoh ba wo de ne mani go obedi nyame eba sum nyame sum papa de we no ahore wo de Moses hore on hwere hwe de na ahore de na wo eden ya na wo bai mi nu ne we na na ede kan ha de munia Nemo oyi se Moses eyi se woni Nyankopon man behu na manimom woni Nyankopon man behu na manimom chense obeti woni mu da enaka kra bi what is decision Moses taking here sa person ye kasa we no this person at that time yatete no e wo Pharaoh fie at that time the most powerful empire on earth Egyptian empire na Moses prince Egyptian empire mo woni name no wo nanka ebetima ye possible pose obetima ye future Pharaoh but umusa there be enema me na da no mo me ya day a ewuo beba enti mo choice bi e was make ya the time is now no yes sir semetna se ate dapa wo Pharaoh fie nima wu ma bone de ene mahuru bi biara na makoko wu ma Nyankopon na Yesu ka se wo Matthew 16:26 so nipa nya wiase nyina na so hwe ne kra so bai ene wo mu ti Moses etusu isa ne bam ewie yi ema no sa bra sister nyame som na ye som no e wo se odi timbu bi etu timu se e den na wo hwe Romans 10 verse 1 when fapem e wo nyame som na ne fapem ne botai ne nie we na the John 8:51 na ka ho bra sister ye extra careful anya sa yabe ka ensam e da kirew Yesu do anyintum ongu bosa Nyankopon ase akronkronfo no wote boni mu se na de sa bosa ne daada na so agya tum mehuri so obekọ to Joshua 1 verse 4 na ma no agya verse 8 adwem poninti wode Nyankopon ya adoma enema mo de da quotations so mo de daada mo nyina na ye besa abo chiri bohu say yes
Me say your propaganda preachers and propaganda pastors wo ho. Me so be go to Joshua 1:4 dia kira ho na de. Wo de tie. Joshua chapter 1. Eti all night no atum din say baby a na be tie be de be die. Aya fa mo na ko tie man pagini office. We say nyina be dwuragu. Be gwawo. Wo de tie nya boka za kira Joshua. Wo de tie Bible. Joshua 1. Verse number 4. Verse 4. A priest no so. And then labo you. And ko say so kese ho. Kosi esu kese ho. Asibonten Efrata no. Hetifu asase. Ni nyina de kosi apokese no. Ni nyina de kosi apokese ano. E de koto owia to. E de kwa kosi baabia owia koto. E na enya mo hye. Enya de ba de. Wo de kan to aso. Obiara biara wi nyina wanim. Obiara biara enyina wanim. Wonkwa na nyina. Wonkwa na nyina. Se de medi Moses akiri no. Se de medi Moses akiri no. Sara na medi wonsu. Sa na medi wati. Mempaw. Na menyaw. Oh, mabo din na mafra wo. Enti mi be nya kokodro. Wodi ekoko wani mara. Mi be ko wani mara. Wodi mempa ba. No, se de medi Moses akiri no. Sa na medi wati. On say ensam na de, but condition na be mo wadi no ti sa no. So fo na nka nkyero. Wo de ti Bible. Eto aso. Ye bo akira kira wo ya koy. Oho enya wo den. Wo honya de be ya ehia na wa kyesa be ya wo de na. Se de odi Moses akyi no obedi wachi no ne se ohonya den. Koy. Wasi na babiara mo na betia no. Aha no de be daada wo no ba bia wo nan betia no. Mo na me de mama mo. Mo na me de be dey. Mo na me de be dey. Na pato sa de ma wo mo no. Me pato ni mbo she da ho. Boss said that assassin the 10 commandments ne ho asede. Yes. And Nyankopon no e kan so do mo ko no. Exodus chapter 19 verse 3. Enti ha no din kan ka ha na nsa no akọ ho no. Aha no ba bia na betia me de be ma wo no. De be ya ode sa de ne be ma Israel fo no. Eni Joshua no Nyankopon be di na chi no. Asem ni nyina wo Joshua 1 verse 8. Joshua chapter 1 verse number 8. Wo de ya program no se so from the Joshua 1 verse 8 ni be ka ho. Okay. Bra, why go here so pass sorry yako. Enya sorry bia na sorry o. Debi. Hwe. Wo de kan hwa de. Joshua 1 verse 8. Bible nkasa. Enti emambra man imfiri wanum. Nyankopon say. So what the Moses etia e based on righteousness. Enti emranguma no nde wo mu de na wo mranguma. Nyamra. Emamranguma yi emfiri de ba de. Wanum. Emfiri wanum. Na dwena ho awia na jo. Hwe. And na Psalm 1 verse 1 ka say shadow nipa on answer bone fo ginam na wonyina ne ban fo kwan so na wontina so di fo tra ba na mom Nyankopon bra eso na ni na ogure ne nsam ho ahwiane anato program ne nyina no aha no be ka cho but ba bia eye condition no de onka no nkyerɛw de de no be bia na betia me de ama ho ene topic tie condition no enti emambra ho man imfiri wanum na ka say FIFA president etam cap e de commatin bia wa anya adwuma bia ho wa ya adwuma wanya adwuma bia ne atam cap ndi ama no o ka say wrestling ya tam belt no se cap no e de se ho ahwan sa wanya hwe waya bibi enti dia se de be ma Joshua no den na Joshua ya ansa ne de ama no adwuma ni nie wani jakatua no ba adwuma no de tigana asma se wo skill adwuma de anyo no ho akuma se wo ska wo mu nas adwuma sika wo mu e ho fia pepa de onyo no ho wo de kan hwa de enti mamra ho man imfiri monum dwena ho awia na jo hwere ho awiane anajo na hwe na wo Joshua na me se medi wachi dem di Moses achi no na ba bia muna be chama de be ma no hwe na jo se de watwere o mra ho man mu nyina se de watwere wo mra ho man mu nyina te ano na wo kwan na ye jojo ansa na afei wutu a mi Nyankopon matiam ama wo kwan ai dojo na eno nso ana be si wi ana be ye dai be si wi program na ye ma ya ne pato ko desbe kan wan kai nya ba bia na be tade be ma wo o pe no kai nya no a yes me se wo de ye benya boten ya quotations na chi na ba wu se o kwa asori a che ba to hira yen so a che no kura e ba ko pe ma wani na ho na mani na ho nya me som pa Romans 10 verse 1 kan yentie Romans chapter 10 verse number 1 ye kan nya me som papa ne botai ni nie enti sa so dem a wote na sofo de aware akwantuo adwuma yedie na esobo won so yedin na wotemu me pato yesu ba wiase o shebo sa wodi medi a obeware wanka aware de Nyankopon siesie mani pa biara wa ware wo yo Kristo ni o wo yo wiase ni o ti se Nyankopon to nsuo no
watomo biara okwa asori o onkwa asori o nyankopon ba wi a obomo biara okwa asori o onkwa asori o na bia na honhom fam no bonifo bi sori tiaw ewo ade be wasenka wonsa ka wonsa ntuminka na asembusa ne se eye den na bonifo timi sori tiawo Job 1 verse 6 Job 2 verse 1 anya bon nseme na ka se nyankopon abo Job ene ne dapada nyina ho ban na bonsam nu bambo no bonsam timi koy eti ka Psalm 34 verse 7 na wo kan say nyankopon bofo no wo bo no de bade enti ansa na wo bo mpage se nyankopon ma aware no wonsan ka no na wo sawe de bade usuro awurade na ka so obi suro awurade nyamesuro no nso e kire sai nyamesuro no nso wo mabusam 8 verse 13 nyamesuro no ade de wota bone enti wa usuro nyame no wo ye obi a wota aza wota asisie wota akrono wota nsetugo wota antarbone wota adwaman wota konkonsa wota atrodie wota obrabone biara enti sa obeta bone a na kese wusuro awurade ene nyankopon asa na bofo se onipa bia wosuro nyankopon aya amoma ne ho ban asem na ani ena akoda ne ese empire o sebo na so dem no mpabo na ten akoye duabo empire I was say Christopher Ebono and empire na akoye duabo akoye oyam maame a kuno oyam papa kuno oyam nua kuno na me paachawo Christo sommu ho na kira wo sa Yesu aye som no yade hama dida do apon nsem mogya pram no mpai baba na oboye eja ire bade na onim se o kase nyankopon ku mam ne beye dia ade na anka nya se won sakra no nti Yesu nim se o kase nyankopon betie no o kase nyankopon ku na famfo o se eja ire bade na onye debe onim de oye ana Yesu ka Matthew 5:3 se yemo mpai ma wona ire bade mpai aboma ne se nyankopon famfiri no onim de ire bade oyo na kira wo sam pai bone se yesama na de nyankopon no me ba jampo ya ntoa ene mudi Yesu ada ne antoa ye ko saman ye tamfo da ko sense onye de bay wonku no ude tie Luke 9:51 Luke chapter 9 verse number 51 masa unu empire bokra ene obi bom paye no 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 gina so dem say o command the Holy Spirit na ona kufa go command no ontumi na kufa na fa ne Yesu me pato DC ya wo area wo be command no ontumi na pato empire bo eye command ana desrade na pato e kom di umpo na wo pa oku adamfo nchen akobo bosia e de koto aduane a wo be command no eye request oh pacho obi John I command the Holy Spirit I declare I decree hey saka sano what you say en krahiniemu wo to me say declare ayo hempon o na declare say nya ya bodawro the father say or declare decree eye onyankopon no de tumi ama no baba mesia no wo mo pe bofo ko ne ho kwan o command na ga say bofo Gabriel fiti ya no de power ba yobusa jama hwe wono what so no what commander ya de ma no de wo de ante wa kwan be so onyankopon ni onwuna wo de ye benya abotra kire mpa me say eni be pinim mpaebo Yesu na ono ni didi savior na ono je nkwa no mo ono na mo ni pe koma ne say ono nku won all because of the nipa no ya wotamfo na mba ta wo abra wo twempa unyina wo tamfo wo tamfo na wo sa wo watamfo ngudi a na nya wo so tamfo nwu aka nka wo tiase ye nyina ye wu wo ka fa John 2 verse 1 na wo say impo ya ipo he bone a ye wo tiginafo bi wo jane nchen won e bone ho de ba de wo tama Yesu pata wo de ama wo so no wo do ma me wo busuani wo papa wo de unu ado adamfo akoma ono Yesu ne se wonye de ba onkuno ana madane aso eketefo asofo no wonder say dodo na agi nro na de ya asori nti tumi na de ya adwuma no eye kunuma me ti ohia o picture ni udin wa kanche guso na odo akoma no tumi atati nyen to betu so wan pa de kan wani amfansi me pato Yesu wontie biabo otie mpaabo me say Yesu wontie de ba de eduabo otie de ba de mpaabo mpaabo ya de sede kunima me eduabo
Wouldn't tell yes in a fiancé. Luke chapter 9, verse number 51. We might do it at 5 minutes. Quite. About say. And now whatever. And then I never for years walk us through. I do. What is in the name of Jerusalem? Yes, to this and this is Obeko Jerusalem. No small about food in him. And I yes to small about food in him. No quiet. See, hey, yes, to know you're powerful himself. I pray yes to coin. Or questioning Samaria for Okrabia. Or questioning Samaria, Croabias. I saw the possessing what Omo yes, Omudi can aqua was yes, why the body. So many teachings name confess. Now so Nipo Honan, you know, me part of a Nipo Honan a day. Oman a day. Oman a day. Yea. Oman, you want me part of a end of Aqua. Debbie. Say Nipa Honan, you want me part of end of Debbie. Yanti assembly against to Kaya. And some are able to ask Matthew chapter 10, verse the number 7. Would you tell Matthew 10, verse 7? Matthew chapter 10, verse number 7. Would you tell yes, small woman? And yes, jump on the report. What's the number? Aquabi Obi Compa about other ya. Nibusu are near to Quina on Tenenka. Into no soft one, guys, of one and Emma Nagane. And Missing so. Now, what down for now, and the work, Rassin out the bank, and what down for Watonga? Or forgetting. Oh, Watonga. What do you mean? 1,000 Ghana, so a tassel. When was the last time I was down for work, Rassin? What kind of said? Ah, now, Smith, Panam, dear grow work, Granasi. At this time, we a grassy, and your man, and become a minimum 100 Ghana crown from about Timupen. A mother. So, what they were down for, okay, were down for no work, Rassin. Now, man, 100 Ghana. What that was here no. Then I go pon a be a crown. No, down for no so what to crown and so. Now, upon swag and a coma. What did there be? What back to Rankin? What down for work, Rassia? No, or be part time with the own Kaiwan. Who do be number ton Obiaka Brutina? About Obiaka Brutino Mano and Rayale. Now, think I'm an Ubi. But I read a camera. Matthew chapter 10, verse number 7. Yes. What's the number one? Or some more quack. Yes, who smells, who did Jasmo more castle once I can imagine. Having nothing. Quite. Monsa had a fire, dear. Munya for Mumma Quata for Muntua Bonnet. When you're not quite, there be had a tongue. By you see from my common mutton with a kind and twazzle. It was a hand. What is Jessica or some more quack, and you have some more fun for Jessica, and I did it, and another cobra, and yet Sika, some number of Juma air quack. More crown, yes, and more quack, pet up a dear Gumo, and I sent Tadaho and Dabby, quite. No, Mono, dear was a winner, I was Juma, young woman, dear, young pond with my summer on Saka. I ain't as a council, or you may what can anybody, a fatal quite. And I said, yes, I can't say now for you say a crow and answer a crabia. Now I'm best anymore. Mummusadia or Fatal. And when I'm wanting uncle is a movie circle Mako. Nasamu right Fibuma. Munya Botana Moncha and Mufon. Nasa a feeling or Giacomo as Mujemua. Masum Jebatna of Fienum. Nasa Fienum Passa, you know better than so. And one is saying Masum Jonas Abama time. Enti samoko baby na senipa na anyemo a na sa asam na wo de koye no o try say obeti ana wontie Ezekiel 2 verse 7 si wotie wontie de ba de kama sam kire wo enti say obiara obedai so obiara wonyem na wontie wonsam na so wantie wonsam no a wo frefia na se kro no mo rekwa say mu wantie ma mo ne dia eto aso debi wantie ma mo fa ga dan si ne trim e ho o se say wantie mu a Mompro monase. Ya wakachira omone se mompro monase. Emumfuturo. Na nakora se mo. Enti sa enkuto na wo propro no. Anya sa udi kunu adata mo nemu atemudam no. Atemudam. Ebe fanyinam so no. Enti sa ade na obaye atia wo no. De obaye na wo no wantie wasem no. Wo de ne se enka no hwe nemu no atemudam na nyankopo beka se memesma obi ma ne ba wo ntan a wo wantie no. Enti hone nyankopo de punishment be de be. Where there be Onwa de ninu ane ko master of say mo nyango podi no yede ben sana Yesu baba ye dabi atemudam na sa punishment be ko do ye bone ne so se wan sakra enti Yesu ma na suafo ne sa na mo ko ye no a enkrofo na anyi Yesu no na asuafo to John ane James omubu afu wo de kan ko verse number 54 verse 54 na nasuafo mienu aye from Yakobo ni Yohane hunu ni Yakobo ani Yohane ehun se o manyi Yesu no oka se
ana mo ba Yesu ncha be kan se oh awurade obi a Yesu ka se ma o ma anyemo a ma mo nya hwe mo mpopo na mpa emfuturo atemu da no obebu mo atan no we de mo koya o ma anyemo no ti asa mo be ka Yesu o se oh awurade o mo se awurade o pese ye kasa abra ye koya na o mu ne ya anya ba ko mantige no wo pese ye kasa no je free so be se won nyina na by tender by fire by tender by tender said ye mo bo tender fire no said ye mo small osuru tuo osuru agrada osuru cha enko abusiam epe o declare wo unim abayefo emese wo mo ye kun mu abayefo yi po makum po e bia de wa hye the year 2025 ba ho ya betu tuo bi pay no my press conference sa kwa na order 2025 ba am so ya ye niamo ho tien financial next year yeah and I say this year ending because what to tuo fun bi ye he tuo ma bi free so nipa nsa wo nyo bia na aka say this year me say tuo he see e bu kom banku betu apento kwa ma no yes the yan say obaba be gina e bia Oxy FM aka say me bu kom banku the whole world obi antumi ne menko onya ka asa wie ya de cho obebede obenya match nti ka won kasa ya nka ati wodi wo de kan yan fancy eta ma yankoi ana Yesu da na ana Yesu ka kire asiafo na pese ono Yesu no to memu akum sa ankrofo na anyene ne se munnim honhom kwa mo ye ne dia ha honhom be na me dia ma mu da ma mo ntie me honhom na so ho munnim honko a mo ye mesuafo Yakubu ni Yohane munnim honko a mo ye ne dia ho nipa ba na amase obesai nipa kra me Yesu yemfa nipa mam se minko no mama se me be sei nipa ono ti ase kra nemom me be je won kra me savior me gide owu mom nkwa bat minkum nti hwan na osofo no oye ma me ko hwan na ye adwuma no bisa no sa tu me ni mfiri nyame no kre nti Acts 19:13 asofo ma 7 ko bom pa ye fo kira ho bone no ewi a kire no mu de adaja na dwona ba fi ogwan na me sompa Romans 10:1 say Paul say empire ba wobo ne wo de kan Romans 10:1 we ni nyamesom esa of John 2:25 say e ba wo de aseye no eno ano no me no anya wo nyamesom fa pem because when you wiase nya na ahoro okran kwaje a fa so bia ni so na de ehia no Nyankopon say opela hene no wia de ehia no onim so hia ware onim so hia adwuma onim so hia kwantu eye de ehia no obetin da kan ho na me bie kwama woni nhira komate na famu a untu kwan enkopo nyame wo ho because the Deuteronomy 28:1 so di masam so a enhira be kan wodi fremu na enhira ka de ba de so di nyame sompa betu kwan na di nyame sompa so akoda di wa akwanto mu no asa ba fia somdwe mu Joseph ko Egypt no wa anto nyame sompa anto atwene and so bit Ghana on rain sanda what the winter no the winter what the winter no the red dot what the winter no the didn't say who what the kind of fancy Romans 10:1 Bible said what said niano makoma mwade amepe Paul say na koma mwade a wo pe ene me koto mesre ene me nkoto ada bia okoto sre oye de be okoto sre Nyankopon enya nse osre san de bom pa ye sre no me pa to wada roma yetu kwa bom pa se ja se ebetumi a on man condition wo de oto na I declare by tender by fire me ti mani munyam be ti na ye simple wa kofa wo de kan ha minia Enyanom makoma mwade amepe ene me nkoto sra Paul so akosi Nyankopon mamonte na won se obenya nkwa ka abruchiri de benya de bade se benya de bade eno ne de enkwagye amna dwumadi ye de mosi ye botan ne se obenya den obenya nkwa nti wona epe enkwagye no so tie program we Nyankopon na ye wadom se always Wednesday anyumre bia from 8 obetie Sundays anyumre 7 obeti yenka obeda mankwani sanso na Michael Cheba Afonso na yete ne nka no asafo na Messianic Faith Salvation Assembly memenda bia ye asore Accra Taifa Mr. James Sunda hono ma Jesus Generation School na chiwo san obeti yenka ho memenda asore bre Tuesday so ye mpa but tema come to 5 Children Park hono so obeti yenka every Saturday omo ye asore hono mo sanso na Wednesday ene kwesiada nso mpa bo ewo ho enche oyibi nso so obeti yenka ewo ehono mo na yene mo ache Nyankopon no masem enche bia hodo no mo nso a wo maso ate se mo che nka ewo ho dwumadie eko akoma so beso yase na better say e be support Nyankopon dwumadie chen se e be support niema emfa nkwaje emma sanso na se person etu na mo nso a betimi nso afra same number your audio preaching se will be uhia bia no answer my WhatsApp message ewo the same number na me dwa no na won set me aka bi 0247 947812
0247 947812 0247 947812 0247 947812 and your number WhatsApp as well Samsung this with any WhatsApp but answer your personal call line and also with me in Como 0273 568 777 0273 568 777 Ofra you with me Edin Como na yen watch Nyankopon maso yen wahia asum Nyankopon na bibia etimi awie pay na mo number we am dey to joy dey number number am dey to joy dey DJ Ocha ano mi wi a obo asoro nyum na DJ Ocha no ono obo asoro nyum na promote gospel music ndi sa wo ye nyumtuni na pese oto asoro nyum na enipa dodo te wonka we DJ Ocha number to fra ono bedin kita ho na onyom no so amanfo atimi atibi number is 0243 193929 0243 193929 we DJ Ocha de na DJ Ocha ese baby ya encha kese enko enfama no na owo asofa na to for school hono ma junction na am say enyom no title ya edi hono mo no eye beka me ho na kese Nyankopon emra meka ne ho enti we from DJ Ocha and was say baby ya yenkana ono so no na nyom no a ono no na kese ono musician na nyom no ye beka me ho enti yenyina no yenti bi na mom ye numbers no so ebio so be say oni etu anamawa obedi amankwa number ni 0247 947812 0247 947812